دم باش تماشاوانی نیجا ام به تیگین هفته لپیش بریوان فی هفته امیل سر تیگینا اوتوریته بسکنن اوتوریته گوتنه که فرانسیه به معنی رایه هیز دستلاتداری و وسایت تیب کارانی اف پیناسه شهرستانی چینیه پیناسه به وی حالی خواه دجبری خوزای جواکیه حال بکی دما کو انسان دست پیدا که جواکی دبه اوتوریته جی چه دبه جبر وی که جواک نه بیانیه اوتوریته ایه برواج وی که اوتوریته پارچه کی تمام کر ای جواکیه دما کو بحرین انسان خوددن در لبرانبری وی رزداری یک درد که ولی جوی رزداریه را اوتوریته تیگوتن یعنی پشتی که انسان کارن ارینی دکه کارن بفیده دکه لبرانبری وی افراندنی حرمتک درد که ولی جوی حرمتی را اوتوریته تیگوتن دما کو اف پیناسه اساس تنگرتن اوتوریته و رزداری همواتنه و اف بفیده د پراتیکه ده تی پیواندن دوی رزداریه ده تحکم یاجی تعدیی و پیکوتی تنه اف دوی معنی ده رزیک این هندرین این جواک پیکتینن خودی خصلت این هندرینن جدر و بزوری ناین فرض کرن ده جسدی نوت و حشت حافظه جواکی ده انسانان اوتوریته و رایه که جدر و حاتیه فرض کرن ناس نکرنه و جیانا خواه وسا دوماندنه انجا ابنای ویواته کو بی اوتوریته جیانه لورجی اوتوریته و رزداریه که دیار هیه جبر کو دناوا جواک اخلاقی پولیتیک ده پیوندی ارگانیک و پشتوانن کسین کو پشتوانی هری زده پیش دخن رزداری هری مزن لو ماجی اوتوریته هری مزن قزنج دکن ریبراپو د پارازنامه پرسکریکا کورد و چارەسەریya نەتەوەیە دموکراتیک ده د بەشە پێخیرتەنگیە سۆسیالیزما زانستی ده bi van nirxandinan mijara otoriteyê ronî dike otorite di felsefeyê de yek ji wan mijarên civakî polîtîke ku herî zêde tê guftûgokirin civak çi qasî bi pêş bikevin bi vê nevê otorite jî wê bi pêş bikeve ji civaka kilan heta bi civakên hegemonîk ê rojameya îro li cem tevahiya civakan cureyên gelekî cuda û cihê yên otoriteyê hatine dîtin otorite wekî pîvan mirov nikare bi xirabî behsê bike divê mirov otoriteyan li gorî şert û fonksiyona wan binirxîne û bide naskirin erka dayîkê jî otoriteyek e lê gelekî hêja ye hilberîner e erka bavan otoriteyek e bêhtir cuda ye aliyên wê yên erênî û neyînî ketine zikev otoriteya hiyerarşîk di destpêkê de her çi qasî bi roleke tenzîmker rabe jî paşê her diçe dirize otoriteya veguherî desthilatdariyê tê wê maneyê ku ji sedî sed gihîştiye sînorê xirabiyê tevahiya dîrokê otoriteya desthilatdar weke çavkaniya xirabiyê hatiye dîtin û ev ji karaktera wê ya desteserker û koleker e di otoriteya dewletê de xisletên erênî û neyînî dizik hev de hene di çarçoveya gelemperiyê de aliyên otoriteyê yên neçar pêk bên hene aliyên wê yên neyînî jî hene ku neçar nînin bêne pêkanîn û bi armanca desthilatdariyê têne bikaranîn otoriteya demokratîk cûreyekî otoriteyê ye ku cudatir e manaya wê ew e civak rojane xwe bi xwe bi rêve dibe rêveberiya polîtîk ji ber ku neçar e guftûgoya kolektîv û nexasim bi tevahî berjewendiyên gel bike binge gelekî hêja ye û jiyana exlaqî mîsoger dike sütûna sereke ya vê jiyanê ye ji bilîvan em di gelek qadên din ên weke zanistî ekonomîk û dînî de şêweyên cihê û cuda yên otoriteyan dibînin bi şertê ku mirov van cûreyên otoriteyê muhafezekar şexsî û zimreyî neke hemû hêjane û dest ji wan nabin otoriteya şoreşgerî kêliya derketina holê ya otoriteya divê li tevahiya van qadan hebe îfade dike ew otoriteye ku paşê bi sazî dibe her çi qasî di destpêkê de aliyê wê şexsî bêhtir li pêş be jî timî kolektîvbûna wê tê tercîh kirin bêguman her otoriteya şexsî xirab nîne otoriteyên şexsî kengî di cihê xwe de
اولگوری معنای خواه دیروکی و جیواکی هاتن بکارانین نرخین مزند آفرینن. گوهرتن و گوهرین جیواکی بهتر بلز و سرکفتی دکن. لجارنان دکارن برواجی ویجی بن. بقاسی کسایتن ارنی ین دیروکی، کسایتن نینی ین دیروکی جهنه. آنگو دوی مروف تجاری دست جه اوتوریته کولکتیف نکشینه. اوتوریته شخصی ارنی بجی گله کی گرینگه کو مروف لجموه اوتوریته کولکتیف کم نکه. اوتوریته شورشگری چه کولکتیف دبه چه شخصی دبه. جبر کو وی پاشه ریل بر بسازی بونا جواکی وکه گله کی هجا و نازکه. گله کی حیاتیه کو دجیه خوده و راست ببکارانین. هر وا پر گرینگه کو ددما خوده ببکارانین. د شرط و مرجع به وی رنگی ده با اوتوریته شورشگری لیستن و لسر نوی برجواندین شخصی ین اگویست این اوتوریته با وای کی نینی و خراب بکارانین خرابی هری مزنه کو به جواک گل و حتی دولت بکرن. تشتا کو چند و گلن روشلاتا ناوین پر حوجه داری وینه اوتوریته دموکراتیکه. جبلی وی جرباندنا هیزه و پنگاوین چارەسەری یین خوا دسپیرن ارکا دولته چاوا کو مدمیناکین وان این حتی انها جرباندی دا دیتنه و ریل بر جیانکه زحمت آجی واکی وکن کودبن پرسکریکن گرانده دوماندنا و زحمته. ام وی هفته لسر تیگینا اوتوریته سکنین. بمینین دناوا خیر و خوشیه ده.